Mwiri tu akiri haha. Ile boro mwega. Kayu tukuhana ate. Kayo mama. Atirire mwiri tu. Witagwo atia? Ni Mwari njitagwo Wa hurao. wa Muthuri witagwo Kimako. Na Muthuri witagwo Watch. Na kwa nini ku? Muthuri ni Kimako. No ni ile chikaraga Nairobi. Ngofu dana kuigua. Na kuri Nairobi ile. Nairobi ni kwao. Gwakwa chikaraga gwakwa. Ate gwaku? Ni. Ni wira uraruta kana? Ngoragwo ndi mawira. Uta wira uriku? Okay. I'm a business lady. I have studied commerce and entrepreneurship, so I know to deal with business. I deal with real estate. We buy and sell lands, and then we build and sell house fully furnished. I have several businesses in Kenya, like one is in UK, in short United Kingdom, and I have many. Here at Adams, I have a couple of estates which I've built and want to sell them, and also I deal with agents of applying visas to go to other countries. Rigo ndo waria githungu ri ta ndaurira na gikuyu niki urauga to ndinaigua onaki ni kindu ndanyita. In short, nduga mathiriri ndi mu biashara, ndutaga biashara ngurani na ngurani. Na riu we Beni ri bitu wakirehe mwiritu muthaka muno. Nathini ta kwiri ni ndiui thako ni. Mwiri tu kwagira. Ni. Nake baba ori ona ri guku kwiciria ena thiini kareke ndimwite okay akimukie mugeithie kiona kanyamu karia tugukiria we ithu wi musirengio itawareso oi niki ukore tido gitana atiri tutigeire ageni ategeni tugire na ageni guku niki murikire ageni ugu na mutirake njiro na yuka Beni ni aturehia uri kora ngirwo uguro na bidi kenyina hareso tiga kunagana ni Beni ati negenete kede Gay. Mwathani. Jehova. Kai. Beni. niki aya ri Gay. Unifofa. Beni ni hororo kuyo ni niki atiri kai niki kai moya ine niki Mututiana nani Kai? Sawa. Kayu.